Adofo ni ahwefo ogusu ehwe Abnagana with you. Yegusu a ewo Kaneshi. Na ye ni amanfo betwetwe nkomo bisa se emma ni mema kra ahefo na ye caring. Ye nya me papa eni me nua be ma wa ha. Daddy mpacha te say. Mo ho ye. Na mpacha ni efro say. Efro Peter Generation. Na mpacha na me bisa se emma ni mema ahefo na ye caring. Me fusa mba mo na ye because mma na tama mma nipa nufuo nti mo ho no wotuma dwen won ho yie nti metumi ho ne sa meni abe ma pacho na dey say ofumi fi okay me pacho na emma ne mema hifo pa na ye caring mba emma adenti mba no wama mo fama nufuo eno wono no wada na no wo se waye wade na hantu wo dwana wa kwadwa akola no na we didi no wada me pacho mate daddy ye sponsors almost yemfa adure emma o Gfas mixture esiesie obema na pomuden ewo form sisi yade sexual weakness anase gonorrhea na bibia no onoma ubenya ahoden kama ena we si omaduro foforo kra aba capsule Gfas capsule eno so onoma obeye obema nkasa usisi yade bibia obetimi so ama wo yiri bi menstrual pains esiesie white science esiesie oba me de kakla minim wo ho no se me nya me nware de me nware ba mo bet good sana besa me ne wo ho ba se ka se e ma me ma de wo dwen ne yonko ho de a ne metima ka se me ma no ye dwen ma no ho mo esne e ma ne de okay me ba cho di internet ma kasa oh me nwale ba ni panfo pi nso atena ma he ne ya wale fo biblia atena ma ya hu ye humu experience kakra because I say bema I say oba ne bema ti I say awarefo bema no edwen oba no ho is say bia bema no wo ko bia wo so na pakra mpo na even say chop money mu kra no say bia o sole na say bia bia wonne na ire ne nkra no kra bedie no na say bi ni ho no mu a wo dwene ba oba no oba ti ho na say bia say bi o try say bia na wo bema no sole kra na say bia obotomu enya oba no wonwene ehunu se bia be mi kru na osole ekura mpo no bia ne botomu nye ana se bia bibi sei so wahu bia obetimi ayade bia kirew bia wo so be ma bia wo bese bia obehu se bia wo botomu nye o ba ade a oba ne be ye no so wahu ne me me gina so ka se ma me ma do odwene yonko ho de me ma no ye dwene omo ho eche ma no Mati antwibo asiako na me ba cho dwumadie Gfas mixtures na eso yasene se yemfa dwumadie mra omuso obi ene be kasa bia ne yenche no adroi ye ma bema se bia mpamu agro ana se bia usisi me kan be ye bema ho adwuma nti omse yemfa nchew wache na den na be kan che company o se yemfa de nchew oh le asida le ye de ma wo se mi use na ya enso be ye promotion so am ni time bia no Ugusu hwe Abnagana with you ene asema de dwason say yebusa say emma ne mema hwan na edwene ni nyonko ho hwan na ye caring pa me brother wa say mumie musa no na onu so nche na dwen boss be mo ha ediba Abnagana with you so ipacho ne fro say paja fem kwame okay me pacho emma ne mema wo hwe hwan na ye caring pa hwan na edwene ni nyonko ho emma na dwen nyonko pa emma na dwebre ma okay me pacho die nti na wo dey say uche say ma oh adekonda make us say man say we say I say like I say wono girlfriend and as wono relate let's say bia woni ne tisa wo kire ba so won awon kire ba bia we to ka say bia wo bre man wo badwe sa wo be bia wo ba ko first cafe so oba no betumi ade oba no betumi ma wadwen say o mi wura bia say ni say ana say ma me ko ton ade ma na say mo ska bi sa ande ma me ko yina me fa me boa so ni nya Beda atumi de ma Gfas mixture se yemfa adruwe emron okay eye mema ho adwuma e ba che na den na be kan che Gfas mixture oh na me che o mo say nyame hiro mo ama ene metuma ko long journey eno ahu na ehia pa ho eno na ehia metuma ko long journey pa nyame hiro mo ye danse ugusu ahwe Abnagana with you
Yeguswa ewo kaneshi wo hwe Abnagana with you. Ye bisa se emma ne emmema hefo na ye caring. Mekona me ni mini aba aka kwetwe nkomo. Sweetheart, passionate say. Ache yo. Na market ti say. Pacho se se market ne de anya kura o. Sa. Pacho. Adenti. Pacho se si a bato no mo beto na ne yakoso ni nti ama market ne anya kura. Sa. Pacho no ba na ya sand coffee. Oh, nyame nti ebe ye wai. Pacho yo. Pacho mama giza di bi nwe. Me pacho yo mate. Mama bi nwe wai. Me twen wo ansa ma ba bebi a me ye so. Pacho me twen wo. Me very gizzard. Pacho me pedo do mama ba ko pe wai. Mama ba. Thank you. Me pacho, na me be sate. Man mema. He for pan e carry. E me man fresh as a medical. Adenti. Yanka say me gina ha maboa be ma sa ba ma ne wan fe men kwesi bebia. Nti se si ana me gina no me hu se me ma no mo ye kele sisi e ma. Na me be so say a man mema he for na ye caring. He for na wa badaye. Man e wa badaye. Man na wa badaye. Pacho ai. Pacho ye das ne fro say. Me pacho me de madua. Unam na edo. Me das wa nam na ede pa. Me pacho. Me sponsors. Jifas Misha. Yesi me fa adre emma. Eti me pacho so mu ma me. Asa wo ye adwuma kakra na me nko. Ti obanom oba ho asiesie so wanya white menstrual pains. Bibia wonum Jifas a wo ho beto kama. E de na baka che Jifas. Pacho ne me ka kire mo nsa ya me hiro mo. Nto mo du. Sister Ajuasi nyame enhira. Jifas directors na onto mo nkom. Ai enam no so e de pastor adwa me da so ma me giza da rewai. Me da se yeguswa e wo kaneshi Abnagana with shoes enko bibia. Ejuma na na yeguswa ye no yeguswa e wo kaneshi. Se si ate mu hu ye se me kokosre na mo we ai sister Ajua nyame enhira pa so ma me giza da re. Ye bisa se e ma ne mema hifo na ye caring. Na me kona me ni me sister akwakwatwe nkomo enko bibia. Mami mema wa hen. Mpacho ye frame abana na ye frame osen. Me de mama sewa. Mama sewa. Mpacho na me bisa say e man ni mema hifo na ye caring. Oh, to me ne de ma. E man na ye caring wo. Yeah. Okay, di enti a o enya say bia wo ye oba anti. A wo ka say e ma e na ye caring. Enya say bia me ye oba anti but a man be also yeah, especially so oba say odo be ma. Odo ni free ni mu ade nyina. Okay no ni bibia even ebi won po obi etimi hia be ma bi na onye adwuma and so because of so odo no okay no ohun ni say ni bibia otimi sponsor nipa no otimi sponsor be ma na e ma later no obe ma no be ye odefo ba be ma ebetimi aka say odo we 100% na to me ni de emu 80% eye ma o mo kai mema Ma o mo pe me. na 50% eye mema o mo kai e ma. Okay, me da say. Pa na obi wo ho apesa wo chia no. Oh, me pacho nipa me pesa me chia na ye Prophet Alex Chum. Her name is Mrs. Alex Chum. Yeah. Okay. Eye your sponsor Jifas Misha. Ese yemfa adre emma adofo a ye ni mo e kasa. Say adre oyo obai de menstrual pain. So one menstrual pains white a sansie sio emma we oba sima ankasa. Eti Jifas for say yemfa adre emma. So wo okunu so ebetimi afa adre bi. Na wa ye be ma sesisi ya de gonorrhea ennamu ya hwe bia. Jifas Misha ekio. E de na we ka che Jifas directors. Me da omo ase de me ka chom ni se nyame kupon on hira omo on tre omo nimdie ne adwen abre nyina omo betumi e de eduro no aba oman ama aboa afofrofo and masibe yeah that Jifas directors for ase ai yeguswa ye program no aha ene de sa episode we ebesi e man e mema hefo ene ye caring e man na yeguswa wen ye be wen sa afi se ye mothers ne de da bia ye be ke ama ye ma e mema mo ye ma enti da bia no ye be hwe ama bibia aye kama koswa
Abena Ghana with you. Midi Eddie Abena Ghana Medasi.